You're right people meze biteye. Amahindura episode ya 6 hamwe na Hirwe Star nuko ngo tugatangiye nyine. We gusa kanda subscribe, like, share ndetse na comment. Ibintu bikomeze kuba byaba uburyohe. Amahindure series episode 6 nuko nyizanye nyine. Silver niwe njewe. Deruka amahindure bamutwika hamwe n'umwana we bari bamaze kumurasa. Sasa barakwereka tugaruke hakuno. Arabavagayo. Abavuyeyo nta wundi ni mubyara wa Mahindure mwe babanaga so bakaza gushwanamo ariko ntabwo bigeze bagirana umutima mwe bigeze buryo yakifuza kwa mukwera ikibinga kireye yaraze n'undi mukobwa w'umusirikare bakoranaga nawe mbe ako general mwere bashimusa umwana akamugurisha nawe yakuna afite ingabo ze irimo ategura yari afite ingabo zategura vayo ewan ndabona muri tayari sha nitegereza abasore Kapiteni Ramazani Kapiteni Ramazani bayabazanye ubona aba basore banzaniye bose bashoboye ati ndabona abasore banzaniye bashoboye cyane ariko ndaza kubyemera ndetse ko wenda hari icyo bashoboye yaba banze biyerekane tubone icyo bashoboye noneho ubwira abasore bawe turebe nyine batwerekeye ibyo bashoboye n'iki ati Kapiteni Ramazani bwira abasore batwereke ibyo bashoboye nka generali wanyu nanjye nka generali wanyu mbibone sasa noneho ntangire hari ukuntu abantu bagenda nyine nk'uko ewana nuko nyine amabwiriza agenga igisirikare cyacu tayari itabwira amabwiriza agenga igisirikare cyiwe bombe hakuno batwika amahindure ibyo rero matambuka mu ishyamba undi mukobwa w'umusirikare kazi babanaga bakoranaga nyine mu ngabo rero ukomeje kuba mwinshi bamugezeho hakuno bagerageza kuba batabara rero ukiri mwinshi bombe hakuno ko batabaye hari abapagasi bari bakiri hakuno yako sina abapagasi gusa namwenye boss iri gutwika Mahindure yari ari hano yari hari gusa Mahindure uwo ni mubyara we nubwo bigeze gushwanaho gusa nago bigeze yifuza ko abantu bamutwika gutya wapi yari umukobwa nove barafatikanya ewana kujya mu nkubite nakirukana ndabasize kabisa tayari bawe mu nkubite nakiruka iki kiye gukurikiraho no kwibwirana yakurikiye gukurikiraho no kwibwirana na cyo yawo ni Kapiteni Ramazani nyine genda bivuga tayari John Stud ni mari Stud bagenda bivuga bagenda bivuga okay mumaze kutwibwira bayoboye General Peaceman nkaba nshinzwe yari General Peaceman ni ubayoboye igisirikare mfatanyije none gishinzwe afatikanyije n'Kapiteni niba hari icyo mushoboye mwatugaragariza ariko yuko mutugaragariza amabwiriza agenga iki gisirikare cyacu banza amabwiriza mbere ko biyerekana barebe ko bashoboye naya bwiriza naya bombe hakuno byara wa Mahindure yagejeje ko yamutabara yagerageje baramutabara umwana we byarangiye n'umwana bagiye kumutwika abana murashe ngayo nguko ciao kirazira gutererana mugenzi wawe mu sasa Peaceman akomeza kuba kubita amabwiriza General Peaceman gutera mugenzi wawe mu makuba kirazira kumwe yes sir turi kumwe okay sawa ikindi cya kabiri ugomba kwitangira mugenzi wawe aho ukomeye bikomera witangira mugenzi wawe yes n'ugukuriye
kure wamwitangira cyangwa se akakwitangira. Sasa kuno kugira amahindura yababaye cyane. Atera bari wana shaka kuno tayari. Yewe nyine wakwere mu byara we nubwo yagize kubonga bashwana ntabwo byari bikwiye. Tayari agomba kumufasha. Abagore b'iki gihe se shaho metere kambe n'icurangira ka gitari. Kumbe hano hari metere ngo abagore b'iki gihe byaramucanze agiye ko yicurangira ka gitari. Ni metere ati metere by'abagore b'iki gihe birancanze. Tayari umva gitari yiwe gitari aracuranga emetire ni umuhatari muri kungu vya rukuno umuntu yambaye. Metere ngo akaba yicurangira yiyumvire iby'abagore b'iki gihe nimba yabibonye ate simbizi. Binabyo reka negere mu myitozo ibi nabyo kanje mu myitozo. Metere Ramazan yakora Yes afa. Kapiteni Ramazan yegafanye abasore bawe banyereke icyo bashoboye. Abasore wazanye babwiye banyiyereke ndebe koko babasha. Tugiye kutwiyerekanye netse. Mwiyerekane nyine. Yes. Ubwo turi ko mujya mu gisirikare cyacu mukomeye. Mutangire nyine. Tayari. Icyuma gishyira ku ruhande. Imyitozo naby'ibyuma hakuno. Arazibukira wapi ntago wamamenya. Tayari. Batangira kwiyereka. Igisirikare cya Peaceman kimanuka nimba ari kimanuka. Tayari. Ubuze gufite imana yo gukina filimi, ukine gukina muri ingindi zindi zose, byandike muri comment. Utibagirwa like, subscribe kugira ngo utazajya kurushaho gucikwa ibindi tubakorera. Igitekerezo cyawe cyose muri commentaire ni ingenzi, gishyire muri comment aho hasi. Bariyeretse koko kandi gukora share ugasangiza abagenzi bawe nabyo ni by'agaciro kuri twebwe Mwayihirwe Star. Tayari bariyerekana. Bakomeje kwiyerekana. Asigemo Musa turekera aho ngaho turekera. Kumbe ni wowe Musa. Aza guhagurutsa abagenzi babo. Guhagurutsanya abasirikare basha mu gisirikare cya General Peaceman. Okay. Yizo yabona Peaceman. Ose ibi bintu aho tuzaje ni ku rwego rushimishije. Tuzajya ku rwego rushimishije. Tayari. General Peaceman akasa hakuno aja cyane wa mukobwa maze na mubyara wande mahindure imutu. Kumbe general yakuba general ari ukubasha dukubiye mukomye. Kimara kumukoma gira Peaceman itava abona umukobwa bazanye nawe cyamuhaye dengana atakana ko mugira wa mahindure. Mugira mahindure yatakanamo cya Peaceman. Tayari pfunse umugeri. Baratakanye gusa cya general kirarenze ujye kuba general ari ukuburenze kimushyira hasi. Episode ya 6 utibagirwa subscribe ni iby'agaciro kuri twebwe. Ukeneye gukina filime yabiye n'izindi muri commentaire bitwandikire. Igitekerezo cyawe kana none cyari cyo cyose muri commentaire ni ingenzi. Gusangiza abagenzi bawe nabyo ni ingenzi. Silver the Great niwe ngewe hamwe na Ihirwe Star nimucika ibintu byiza tubategurira. Imana ibarinde.